Serchhip cable network clear to tet sibai ule CAHNCHINTHAR ilawai thla anga chhiar tu silal chan hime VAWIIN khan Serchhip pa MIZORAM State Anti-Tobacco Day VAWI na CMO office man ani VAWIIN ni som pasari thlakwa sang ni som ni pakhat zir top ni dar som pathni le achan ve khan CMO office District Hospital National Tobacco Control Program NTCP Serchhip bultumin chalai te vai hlo laka fihlim tura malak ti thupui mangin 8 MIZORAM State Anti-Tobacco Day man ani he program hi Dr. Lal ngai omi changte District Nodal Officer NTCP Serchhip in kai shwain he huna khwalian Dr. Lal donglian sailo CMO District Hospital Serchhip chuan Shisel nalama thok tu medical team na te zinga kalpui har satak pakhat chu vai hlo le akai hnoi ti bo program ani thute program dang anga mason vut a har sat thute ma se ngetaka be chho char ani chuan a hlotlin lom om tak kan la mu chho zel ang atia tunai changthar te zinga vai hlo le akai hnoi thatlo zia war zo ka inzir tir chho zel apoimo ani ti in gutka product chi shang man khom te ti chian hun a mangngal ani VAWIIN 8 MIZORAM Anti-Tobacco Day sangni somni pakhat program a hian Pikerolin Rinzampui Assistant Drugs Inspector hena changin report langpui ngai thlak ne in NTCP hnuaia Anti-Tobacco le Food and Drugs Control Program 10 kumin chung hian North Vanlai Phai Thenzo le New Serchhip pa dor shang somruk pathuma taksa shisel na tana chalo le vai hlo le akai hnoi zorte dap chuan na joint operation voithum an nei to thute chunga chang chuan gutka product shikar posh sangkhat za somni pali SS1 posh azaruk somli pathum te manin heng te hi twal chunga shalna reta chuan cheng singthum sangthum zasari somni man ani thute asoibok he program a hian vai hlo le gutka product chatlo na te video projector slide manga thlir ho ni in chairman chuan 8 MIZORAM State Anti-Tobacco Day sangni somni pakhat chu September ni som pakhat khanima se sarkar cholle covid wanga buaina neu avangin VAWIIN man ani tak thu le kalkhom te lom na thu asoya he huna hian NTCP Serchhip le Food and Drugs Control Program Serchhip pa thok tu te ba ka Serchhip pa thu thar la khom tu te antel ani KVK Serchhip District in North Vanlai Phai POSHAN VATIKA MAHABHYAN and tree plantation program and MAHABHYAN India rampum hwa pa program hi KVK Serchhip te chuan North Vanlai Phai Anganwadi workers le lo nei tu thanbik tenian sarkar SOP zom chungin an manga he hun hi biak mu theikal tlangin Narendra Singh Tomar Honorable Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Dr. Uday Shankar Awasthi MD and CEO IFF CO Secretary Agriculture DSC and FW Secretary DARE le mipoi modang ten thu soina hun an man no in KVK tin te hian program an mang chunzom ani biak mu thei manga program man ani nu hian Dr. T Vanlal Ngurzawa Senior Scientist and Head KVK Serchhip chuan hun akai shwai chunzom hala kalkhom te hne na program man ani chantlang pui tarlan na ani KLL Mal Somi SMS Home Science KVK in Nutri Cereals and their role on human health ti PowerPoint mangin zirtir na apea PCL nga sangi Block Horticulture Office East Lungdar Block Serchhip District chu khwalza omne in kalkhom te hne na thu soina hun nei in kanthil nei chun ngai hlut achul thute shisel na ngai poimo angai thule LHC lam owardeu achul thute soin Vanal Ruali SMS Agri Extension KVK in Biofortification ti thupui soin PowerPoint mangin zirtir na apebok Legend Puya President Village Council North Vanlai Phai chuan khwalian ni in he hun hi aman pui ani khwalian chuan khotlanga Anganwadi masona atan an hnathothe tarlangin kalkhom te chu KVK achanga zirlai an zir chhuate apoimo zia shia a masona atana mang chunzom cheuturin asoma khotlang tan an hnathot cheute rongbol na angaya rinom taka thok turin a fuibok ani he hun poimo taka hian KVK te chuan thlai chi le thlai chiak an nei rem chanang angte kalkhom te hne na an sem chhuaka thlai chi le thlai chiak te hi khwalian le khwalza omten kalkhom te hne na an pe ani Valal mo kangente SMS Horticulture KVK chuan lom thu soina nein choma hun chu twang taka zo fel ani a chonhulama thingphun na hun pui man le ngal ani bok he program hi North Vanlai Phai Anganwadi workers tele North Vanlai Phai le lungchuan khwa achanga lo nei tu sombik tenen mi somthum velin an mang ani Serchhip District ASF AVANGIN VAWIIN VAWK thebel an omto lo
puanto angin hun engamuti achang khan Serchhip district a ASF awanga VAWK thena inzia umlam apanzela AHN Veti department sinchia danin nimin lama VAWK som thibak chu VAWIN lama ASF shilena hmuna puan kosom thum pahnia VAWK thibel sinchia to lo ani VAWK swat ero pali omin chingchi pa bathum le muncha pakhati hlum ani VAWIN thenga ASF awanga VAWK thisa chu sangthum zaruk somnga paruk ni in VAWK swat zat sangni zakwa somruk paruk ani Serchhip district a HRIKAI HMUH ni in VAWIN khan mi som positive THAR HMUH ani Serchhip district a ni tinin HRIKAI HMUH alan zela kan sha theitsina VAWIN khan Serchhip khopui chunga test na hmun pui ZDU building a red test achangin mi som sari panga sample and exing achangin mi som te chu COVID-3 an kai ti HMUH ani in CCC a le home isolation a te dashan ani Nimin khan Serchhip district a COVID-19 shikai mi som ni panhi HMUH belle ni in mi som thum panga in koldam ani thung Nimina Serchhip district a shikai HMUH zinga hian Serchhip a mi som palitelin thenzola changin shikai mi panga hmu ani boka hengba ka hian lungphawa shikai mi pakhat hmu ni in chunet laboratory achangin shikai mi panhi hmu ani bok Nimin thleng khan Serchhip district a shikai HMUH chu sangkhat zaruk somriat pathum anling to a anzinga sangkhat za somli pakwate chu enkoldam ani to ani Nathia sub headquarters YMA malakna branch shanga Myanmar ral tlanchan puina chu VAWIN khan hlan ani YMA sub headquarters Nathial ruam hanna angin Nathial khopui chunga YMA branch ashang ten an huam chung chewa Nathial district chunga Myanmar ral tlantitana ve buran konsutokin khan district board sap PH dawlian boy chuan bazar ko na changin availiam Chanpuina petura kal swak te vailiam na hun toy neya hian district board sa PH dawlian boy chuan ram boy ni shomziale MIZORAM point alo twar to thu soin Myanmar boy na awanga har sana tok te hi an khongai thlakin kan zong na thlak pui kan unau te an ni hloma ramri chenshan wanga omshang mai kan ni in an har sana phushuk tura chanpui ngai te chanpui tu YMA in ma ala hi a in me in a YMA a na thian mi pui te in hung taka an luang chhuak hi alom omin chanpui theitu din hmuna kan ding hi pathian mal somna kan don ani ati Nathial khopui chung YMA branch paria ten chanpuina an khontling khom hi poisa fai cheng noi khat asang kwa zani ba ka thuam no mutbu le bungbel chanem tak LPK chipli 709 truck chip khatle pickup light vehicle chip riat ni in YMA sub headquarters president Pubilal Minglian chuan chanpuina petu Nathial mi puite in honzauna alom thu asoya mi in annun khochwana turin kan sut pui an ron wana lo thlamwan le lo chanpui hi mizozia ani ati YMA sub headquarters Nathial kaltlanga chanpuina hi thingsai Serchhip bualpui H tarpho cherhlun new Serchhip le khoshia tepek ani Nizan khan rasurna sa awangin saberka khwang kain tuipui dia chena in engamosat atichia Nizan dariat le chan vevela rasurna sa takawanga saberka khwang kai chuan tuipui dia pukelal rin oma in ati chiat ba ka athlang pu eflal biak nu ate chung kolwa lai MHEP ina chirna sa taklut bokin Nizan lala khan chung ko ni te hi anin thiar chwaka wanei thlak takin mishing thile hliam an omlo ani heng in panhi te hi tuipui di khochung lungro lui kama omni in assam type veve ani a pukel rinoma in bangtail chu luikora chir diagron tol thut chuan ati ke ba ka in hi anor soyin skirting achangin in chunga chir diagle tui alut na sahle ani pueflal biak nu ngate chung kolwa la ya po hian skirting thlengvel set chir diak hi lutin varanda an scooty da chu hnol thabokin mitlom ngai ten an pot swak man sham ani Hethil thleng hi bial tu MLA le minister ni bok Dr. Arlel Thanglia na poina shiat vele Nizan lala khan chiat tok te tana chomdol na om thei ang tur te ngai tua puin district board sa PH dawlian boy chu telephone mangin asoi puya VAWIN khan BDO le election officer ni bok pulal nei thanga call ni chuan a hmuna kal silin a NFA silpuli na pek ba ka chanpuina om thei tur ang te arang lama pek tum an ni thu ashil ani Nizana changkhan JCB panhi mangin kora chir diak le kalvart no pingtu te chu thenfai ani ba ka VAWIN khan tuipui di khotlang mi pui te chuan bungro seng hoi le ti fai natlang an thoka pukel rin omate in hi chenzuina chi ani to lawa wangin chiangal ni bokin pu eflal biak nunga te in lwa po hi tundin huna lwa zui chi ni to ri loma se in nei tu MHEP te du danin chia ani ri lauti tlangwal eden thara secretary branch YMA tuipui di chuan na thiala zonet reporter zona changin asoi ani
Hetsiana thlensan hi NH54 kongpui lai meka leivung chu lungro luikor le a chevela chanem tak pai ni in ruasuna satakin atol puita ni in shiat ani Chief Minister Mizoram thangat chuan voin khan AMC malakna siam thar chan mari le chaltlang inkar ke kalna chu a hong Chief Minister Mizoram thangat chuan tokin khan chan mari le chaltlang inkar pavement siam le kong zauna cheng noi zathum point pathum bial senga Aizawl Municipal Corporation AMC malakna chu a honga Chief Minister chuan kong chatak azo tu lir theitan le ke kaltan po anuam taka siam AMC malakna chu fak om atia kong siam chungchanga thiamna asang zela mana hupur om chin kha har salu tuklawati dan thiamna charchwa bel ani zel thu soin kong zawle siam chatna chazok po thobel zel thei abe sei thu asoi Chief Minister chuan ngai tuana senga a theilona aya a theina te kan thlir thiama tumruna nena malak chuan Mizoram hi thlak danglamin economy anton tlaka kan siam thei thu asoi mal somna shang kan don te hi changkai taka mandan ngai tua chuaka midang ti tura ngot dalova mani ngein kan ram hausak na hi hai chuaka changkai puya hausak pui chu kan ti tur ani thu asoi AMC Mayor Pularin enga sailo po he huna hian thu soin har san shang kara chataka nathok a hon theya pe ani chu lom om atia changkai taka man chauzel ani abe sei thu asoi Mayor hian AMC malakna thar omzel tur soitelin site development and slope modification regulation chu hun reilo te a man ani tur thu asoya hemi hnuaya hian in sangna tur le land development atana leilai ngai reng chu phalna lak masak phot zel angai to don ani Hemi baka hian khopui chung final e thiang hlimna ti masona tura ruwa man mek zinga vogle arvul khap atel thu soin Aizawl khopui chunga chengte chu lowin ma khwalok turin angen ani voin program hi AMC Commissioner Pukelal Dinglian chuan kai shwain puzo ming thanga technical engineer hne na changin report ngai thlak ani a deputy mayor Arthanglu ra chuan lom thu soin hun akhar ani Advisor to CM Engineer Kes Somvela AMC Councillor Tele Sarkar how to chen khate voin hian antel ani voin khan Asian Vet Minister Dr. K Bechwa chuan malpui le bongko na slaughterhouse atlo Dr. K Bechwa chuan slaughterhouse saknatur Aizawl district dangpalitan project asiamani thule COVID-19 shilenga wanga umzui konga harsana anto dan le New Delhi lama shi azia omhnu in project umzui mek ani thu asoya sa Mizoram a intodel theinan mala in abik takin voksa be seina sang taknen intodel thwai tura malakna chaktaka kalpui ani a vandwai thlak taka vokshi la omber mai African swine fever in Mizoram alu chilta ka wangin voktam tak anthia tam tak swat ani tabok chu alung sia thlak hle ani minister chuan ati ASF awang hian vok sing ni sangsari zasari pali anthito a singkhat sang thum chuang swat anni to bok rural slaughterhouse malpui hi me sang ni som pasari achang khan mi puin an mang changkai chana nitin vok somnga le bong somnga tal theina ani slaughterhouse a hian ran tal tur te hi an chisel na endik sak nuwa tal chin ni in mishing ayata na shisel tok lo le ayata na him lo te chu shal chwa phal sak anni lo ani Serchhip chau phena meat inspection certificate pek chwa chin ania slaughterhouse te hi food safety and standard authority license pek to ania pollution control board changin man phalna pek ani bok voin khan malpui slaughterhouse atui chepaina drainage system le akalpona kong amuna endik ania brigade slaughterhouse po apan na kong cheichana turwa manna siam ani bok sum estimate po duan ani to ani minister hi pu h biak zawa vice chairman agriculture development board swan achoyo ani voin khan longtlai district water and sanitation mission bot sain faina be pui thak honna nei ani India ramin zalen na mu champaphak voisom sari pangana lomna azarika amrit mahotsav kalpui meka Longklai District Water and Sanitation Mission DWSM bot sain voina changkhan Longklai District ta faina be pui thlak kalpui chan ani a he be pui thlak hi faina natlang pui swachhata stramdaan mangin hon ani swachhata stramdaan honna hun hi token khan Longklai Bazar venga Europagi muna DWSM chairman Longklai Borsab Dr. Andrew H Vanaldika Hovin man ani a he hun hi Public Health Engineering Department Longklai Watson Division na Subdivisional Officer Engineer L Sangrao Muanan akai shwaya
Longklai SDO Sadar PTT Beikhai Zi Chuan Inlom na thu soin District Hospital Longklai District Medical Superintendent Dr. Zothan Pari Chakchuak Honorary Wildlife Warden Putso Vanalruatale Central Young Lai Association na Assistant General Secretary Pujosef Lalming Thangachin Zaten Faina Inzirtir na Thutsa Ansoya Lai Autonomous District Councilor Senior Sanitation Officer Pu Enju Si Lalmun Siaman Lom Thu Asoy Nuwa Faina Beipui Kongzo Buat Sai Chunzom Ania DWSM Chairman Borsab Dr. Enju H. Vanal Dikatsuan Faina Beipui Tlak Hi Hongin Kongzo Tu Te Hi Availiam Ani He Beipui Tlak Honna Hian Tu Soi Tu Te Chuan Faina Poi Mo Ziate Faina Le Shisel Na Ain Zom Tlat Thu Le Chu Chu Hausak Na Nen Po Ain Zom Thu Te Politin Lam Si Mang Klem Tura Inzirtir Na Thu Te Bolhlo Choi Thei Le Choi Thei Lau Thlia Shan Poi Mo Na Te Bolhlo Pai Phim Khur Achul Thu Te Tuiluan Kor Cha Le Fel Fai Tak Nei Le En Ko Chat Poi Mo Na Te Le Faina Konga Chan La Tura Fui Na Thu Chi Shang Shang An Soi Ani Sampai District Team Masona Atana Nabard Botsai One Day NGO Meet So VAWIIN Khan Naini In Hehun Hit Sampai DC In Ahman Pui Pimaria City Zwali Chuan Thingtlang Nga Cheng Tele Kut Na Thok Tu Te Ti Mason Ko Nga Thok Tu Shang Shang NGO Nena Inkom Ho Na Hun Chatak Botsai Ani Chulom Ati Thu Soin Thingtlang Nga Cheng Te Ti Mason Ko Nga Chanpui Du Na Thinlung An Pu Chu Fak Ati A Kalphung Pa Ngai Ringa Kalwa Thilthar Le Chazok Zon Chwa Ko Nga Chanlak Achul Thu Soin NGO te chu Nabard Kaltlanga Project Siam Thei Shang Shang te Zir Chianga District Chunga Kalpui Thei Tura Thei Top Chwa Turin Asoma Sampai District Chunga Sale Thlai De Chwa Tam Tak Om Te Thiam Na Manga Songbol Nuwa Shal Thei Dan Tu Te Ngai Tua Pui Turin Asombok PH Lan Matswani DDM Nabard Sampai Chuan Kalkhom Te Lom Na Thu Asoi Nuwa Nabard Omzia Le Kalphung Shang Shang Te PowerPoint Presentation Mangin Asoi Fia A NGO Te Nena Thiam Thil Zir Ko Nga Thodun Na Te LEDP MEDP Cluster Development Horticulture Kai Noi Project Kalpui Tu Baka FPO SHG JLG FC Le RIPF Choi Kana Ko Nga Malak Na Te Atar Lang Bok DDM Nabard Sampai Chuan Thingtlang Ti Mason Ko Nga NGO Te Phur Tak Le Rilu Zau Tak Pua An Thok Chuak Chin Chu Fakom Ati Thu Soin NGO Ten Thingtlang Mason Na Le Leirem An Ra Na Tura An Na Tho Shang Shang Te Atar Lang Bok NGO VAWIIN Pumarglal Du Saka CEO Angel Business Promoters of MIZORAM Le Pubila Rinkima State Program Coordinator Neida Tinhena Changin An Pol Na Thole Malak Dan Te Baka Matsop An Nei Shang Shang Te Ngai Thak Ani Bok Khatizom Kha CAHNCHINTHAR Kan Ti Chwa Thei Ti Chu Ani